U uslovima teške ekonomske situacije postoje škole koje nemaju pristup resursima za unapređenje obrazovnog procesa. Jedna od takvih škola je osnovna škola Desanka Maksimović u Čelopeku kod Zvornika, koju, uključujući 6 područnih odjeljenja, pohađa oko 1300 učenika. U takvim situacijama obrazovnom sistemu je potreban partner koji će pomoći mladima da grade svoju budućnost i na najbolji mogući način iskoriste svoja znanja i vještine. S tim ciljem Always je područnim odjeljenjima u Petkovcima i Karakaju uručio vrijednu donaciju – računarsku opremu koju škola nije posjedovala. S obzirom da smo do sada imali samo jedan kompjuter i da u današnje vreme, kada je već nastava mnogo osavremenjena, našoj deci ovih 10 kompjutera, donacija od 10 kompjutera će jako mnogo značiti i u njihovoj nastavi, i u unapređenju njihove nastave, i u uvođenju inovacija u nastavi. Donacija će mladima, ali i njihovim nastavnicima pomoći pri usavršavanju gradiva te unapređenju obrazovnog procesa. Učenici područne osnovne škole u Karakaju nisu krili svoje oduševljenje. Ja volim da učim i kad porastem želim da budem učiteljica i svoje znanje da pokažem drugim đacima. Volim da učim i ovi računari će mi pomoći da saznam više o svojim interesovanjima. Ja želim da se obrazujem, volim da radim na računaru i želim da pokažem svojim drugarima šta znam. Opšta pismenost i obrazovanje su ključni faktori za ostvarivanje punog potencijala i konkretizaciju snova o profesionalnom uspjehu. Mladim ljudima je potreban poticaj i podrška u obrazovanju. Interaktivna nastava i moderna učila mijenjaju život svakog učenika. Cilj Always kampanje je bio da se poboljšaju uslovi u onim školama u kojima je to zaista neophodno i upravo to smo danas učinili. U školi u kojoj je bio jedan kompjuter mi smo donirali 10 novih kompjutera, a u školi u kojoj nije bio ni jedan kompjuter donirali smo 6 novih kompjutera. Zasigurno najveća nagrada danas su nam osmijesi djece koja su vidjeli ove kompjutere i ja se iskreno nadam da će ovi kompjuteri upravo da im pomognu da ostvare sve svoje snove. Edukativni materijali, bibliotečki fond i računarska oprema će zahvaljujući Alwaysu biti donirani i osnovnim školama Šćipe kod Prozora, Ugodnović kod Teslića i Gostović kod Zavidovića s jasnim ciljem omogućiti djeci pravo na bolje i kvalitetnije obrazovanje te tako korak po korak mijenjati njihov život.